Bak, gimana caranya? Adik berkelang kenang po le mak. Pakon. Gara-gara abang yang menjamai kena rumah. Adik kenang po le mak. Abang hana utia, jak kena rumah yang menjamai hana ibah sapu. Mudai kat ibah bawah 5 puka-puka kebe. Nyo hana. Jak ro mata ngabang rumah. Hana ibah sapu. Adik kenang po le mak kok berat ke po le mak rumah tebo. Ro na hana utak ho ne pudu, bak bruk duok ne pudu. Nya singongon yo ni jak ni bawah 5 ya hana bawah 5 puka kebe pijit ni bang long kuci. Nyo hana mak long getem lagi nyan. Kok berat ke po long berkelang, kok berat sakit ke po bang. Angke singo menyo ni jak ni baba. Bi hana utak ro de. Jut bang.